lang nginain sin kani gawin di subject ba Presiden Bapak Jong Iru di ba then Miller saya mo ang last session assembly session ilara ay kani kaman di ilap ba kani kaman bila ko ka assembly session bila umur bakin saped ban kami ya kani ndai ga long ga basusi ba kamle nak yang kejang sarkar baga poi hadu kani ka stage pemerintah bagi haban yami madan yang kini di non teaching staff juga SSA. Kaya kajilap jong pi ba pi kran mane ba kitu kinang yalam ki batay kum no ya pi kaya kijig ya ki batay pi Jika kalau ba kibani ba jingking dor pentai mentah bat ketulok bagyo basically kami hap show nomor yang balandu lah pasnan mentah dan kio ketulok di mention do ba kiwi ki department bersong lang bagi majoi ki commission lang kerja kopor ila kio ketulok la ar laisen mereka jing susi ki jong ki kalau ba yaki bram don ba pet don musuh nyo